Rocket still. Rocket still. Rocket still. Connect Sangma. Connect Sangma. Rocket still. The NGOs and Nokmas of Garo Hills today, the 24th of February 2022, organized meetings and protested in different areas of Garo Hills, including areas of Silki, Rajabala and Rezubalpara. The citizens of the area continued to burn effigies of Conrad K. Sangma, Rakesh Newar and Nigman C.H. Marak and condemned the leaders for not heeding to their demands. Achika sungna wara sakna gita belrangko misokengon chingaba matto misalni gita unge absan chaprum phanari ba aru chingaba belas lumul ko de singki matgil ko khai dingtham man sajatna wara chakna achika sungna chel chakna Rakesh Newal ko jigalna district council ko achikni ne akhangna belga thme thoriye dal salni bakkori bai kurangko ne jatna wara chakani bakkora phainga yasana kanani tapon khela Chingni North Garo Public Rally ko atachum jian chingni Autonomous District Council Rakesh Newal ko CM songani ko namri jang jigal ko misong ata chinga Public Rally ko ataha aro ni chinga khangchiba ong huken manari ang basal somerangon chinga Rakesh Newal ko CM ongna manjowa ni chinga jigal ya chum ani government khan ata manjenga uri mona maini kim khan manja chinga ko masjenga uri men chinga khangchi iya Rakesh Newal ko agal jagin chim ode chinga khangchi ina matba rakbatwa kham ko chinga khang ko ni mesumani bakko 아치가 송송동 바사 간티난 우야띵아 아르원데게 치가 라케스 대와 그 아갈던 흥 치가 돈 통저와 님의 소만이 받고 안 칸도 메가 바가 돈 알았다 구속비야 플라홈 텔비야